šta je u stvari glavno, temeljno, što mi moramo imati da bi mogli ostvariti svoj život, ostvariti sebe, osloboditi se. Konstantno smo pozvani da se pojavimo i zato vam hvala ko se pojavljuje i odgovarate i javljate se. Ali evo, šta je najvažnije, šta je temelj svih temelja nakon svega što nam je zadnjih 10 godina, što je izišla tajna, izišla je metodologija, izišle su duhovni savjeti, izišle su bezbrojne strategije, sve je izišlo. I mnogi su se i pogubili zato što ima toliko puno dostupno, eto ovo, evo energija, evo ono, evo strategije, evo one zdjelice, ono zvučno iscijeljenje, evo ovako, evo onako, evo. I kad vi to sve radite i hoćete tamo i malo onog, i malo onog, malo onog, malo onog, malo onog, malo onog, primjećujete li da i dalje nemate ono što hoćete? Znači, šta je onda srž svega toga? Iskreno, sam ovo tek shvatila na ovom putovanju koje je za mene bilo posebno i nadam se da ću stići snimiti jedan video, svoje iskustvo sa cijelim ovim mojim putovanjem u Panamu 10 dana. Nadam se da ću to uraditi, ali šta sam ja uvidjela? Onako je leglo, stvarno je došlo je, imala sam poseban proces, imala sam 5 healing ceremonija, tako slučajno. I cijela ta energija, ta Amazona i taj okean divlji i ono mjesto čarobno gdje sam bila, mi je donijela, spustila doslovno spoznaju da je ključno, glavno, da mi ostvarimo svoj život. Znači, da se iscijelimo, da budemo sretni, da budemo uspješni, da imamo dobre veze. Glavno jeste da smo mi u stanju da utičemo, da imamo u stvari tu sposobnost da utičemo na svoju energiju. To jest kuda nam ide energija. Znači sposobnost to influence, uticati, influencer, oni koji utiču na druge. Srž svega koja mora postojati, temelj svih temelja jeste u stvari moja i vaša sposobnost da utičete na svoju energiju u ovom trenutku. I u svakom trenutku. U trenutku izazova, u trenutku kad ste u vezi pa ima nesporazum. Da utičete na svoju energiju kad iziđete, hoćete napraviti live. Znači, to je srž. Sada, da se to desi, ja sam stvarno shvatila sve ono što ja vama donosim, posebno ako ste moji studenti, klijenti, jeste u stvari pomagala oslobađanje, iscijeljenje, shvatanje, razumijevanje ovog dijela, ovog zemaljskog, psihološkog procesa. Znači sve što ja radim, sve što vam pokušavam donijeti, sve što vam donosim, ako ste moji klijenti, jeste ova sposobnost da dobijete ovu sposobnost da utičete na svoju energiju. I šta mislite? Ako vi niste u stanju da utičete, to influence svoju energiju, hoćete li biti u stanju
uticati na dijete, na društvo? Hoćete li biti u stanju da utičete kako vam danas dan izgleda? Šta mislite? Odgovor je ne. Naš posao i naša odgovornost glavna jeste da ovo što imamo dostupno, da uzmete to znanje koje se mora uzeti, koje mora leći unutra da bi mi mogli utjecati na svoju energiju. Vjera, sve oni vaši odgovori, sve imalo smisla, odluka, sve to. Međutim, ništa to ne može biti. Ne možete vi napraviti odluku lako, iako bi željeli, kad imam podsvjesni procesi odvlače. Zato imajte namjeru, nijet, da se posvetite, posebno vi ko radi sa mnom, da se posvetite, da skontate, da shvatite sav onaj proces psihološki, psihe, razumijevanje, shvatanje, kako vi imate odijelo. Pa isto kad imate bluzu, lijepu, silk, iziđete na kišu pokisla, izgužvala se, možda se uništila. Tako isto morate shvatiti sebe. Gdje ste otišli, šta vas je uništilo? Gdje sjedite, uopšte vam ne paše? Razumijete, znači sve se to mora desiti, morate to naučiti da bi moglo se desiti ovaj temelj svih temelja, da vi ste u stanju da utičete na svoju energiju. Da ušutite kad treba ušutiti, da progovorite kad treba progovoriti. Da pritisnete stop, onu ručnu da povučete kad treba zaustaviti negativan voz. I tako dalje, tako dalje. Imalo vam smisla ovo? Temelj svih temelja, ako hoćete iscijeliti svoj život, jeste da imate sposobnost, nešto što se gradi, nešto što se jača, nešto što se trenira. Dugo se trenira. Ja sam imala priliku tamo da upoznam, bio u hotelu, znači šampion 9 puta world, svjetski šampion u ovom surfingu. Jedan čovjek preko 60 godina mu je. Imala sam priliku da pričam sa njim, imali smo par večera skupa. Tako sam ga pitala, kako si ti ostao taj šampion 9 puta world champion? Ogromna posvećenost, rutina, ogromna strateška rutina je bila. I kaže, velika ljubav za taj sport. I sada on je izgubio ovaj put, ali njegov tim ima ispod sebe 3 momka, znači sa Havaja su došli 3 momka. Jedan od tih momaka je pobjedio ovaj put i odnio tu titulu svjetskog šampiona. Ova druga dvojica su bili broj 2 i broj 3. Znači, njegov tim je pobjedio, a taj mali, 25 mu je godina, je njegov student od svoje 12. godine. Znači 7 godina taj mladić je trenirao doslovno dan i noć, vježbao da bi odnio neki dan tu titulu svjetskog šampiona. 7 godina rigoroznog sporta. Kolika je vaša posvećenost da vi ostvarite svoj san, svoj cilj, šta god da je vaš cilj. Molim vas da shvatite da bez ogromne posvećenosti, bez konkretnih koraka, redovnih i bez one ljubavi za sport ili vaše odluke da se promijeni stanje, teško će se ostvariti
nećete imati ono što je potrebno da bi dobili tu sposobnost da utječete na svoju energiju. Toliko od mene, pišite mi gdje ostajete sa ovim, šta vam ovo, kad vi ovo čujete, gdje ostajete sa ovim, da li dobijate osjećaj, pa ima smisla, ja nisam tako, nemam ja to poredano tako, nemam tu taj grit, nemam tu posvećenost. Da li ostajete s tim? Nadam se da ne ostajete nigdje, u krivnju. Nadam se da ne ostajete sa krivnjom, nego baš da vidite istinu. Ako hoćete biti šampion u svom životu, što god je to za vas, morate se ponašati kao jedan i raditi kao jedan. Veliki pozdrav, hvala što ste ovdje. Thanks for this beautiful day you've spent with me. Thanks for your beautiful smile.